Gusii. Yabere chinsai sana ibere stigalite chitaya moiga chibe chinsai sana ibere asumo basobono elinyara kobango kumanya ali agendete koba korekana kurwa chinsemo aigati yari tubwata asumo basobono mubere huo musacho yomo nigotokire kaisungetia somote naboigo no mwancho yo muswatinere mubero yo tokirense yo motebweliembe ninchi gokoba gokumanyenga ayu ngaya korekane koru inchengurukwa Innocent Onyango. Tigato chake kurwa se county ya Nyamira sensemo yaba MCA be bunge ye county ya Nyamira bakoragwa no mu MCA bwe ward ya township umwanchu muligereri sibanyara kwa bagwe sokya na mono kurwa roboti rwabo sumusangerekano uyo bagakorekana asimambia bono mbia mono abana ba MCA be county assembly ya Nyamira egotore recess lakini egenteke giatorusire recess einde na intubona tokondemu egento twaroche abantu abana baminto bakorere tugaiko mabe ntwarora ekero ODM yabango mukutano baiga etwa barigani n'enchera ya masikani totalio lakini tukabate binchu kwanera nainu abantu baminto cherioti nande bagacha moisonde na barabu tukaba amasikani amanene batigento twaroche aiga mato mabe abantu bagoitu paka bakwa eserikali gokombo abantu abasikali barime nandi paka bakurira kongenda abasikali bamwabo mwana minta agite kororoka na igaruguru Bomet ndugu yaito ntuto bwate mwana obyale tubiya tatangani magora gatangani umutu neregesio ande tatangana rogo chikotono nigubinge byara ibere intuka akeka bacha totali esibale ntu abategerera batoimukie byara igoro rende ngabantu banyoro bose basore nyomba eke uri karao njato so mirero n'ibintu tugosomba twasona biro binyomba bamana kuminyokia abantu mwana uminte ngoko hachite gwetera amagachi agate kokonya kangubona ande muchumbe twebute kurushya ari tuche koeni nanango ne direction twakora mwana uminte ke bagendi baguchirinda omwemanaria bwete koeni ngina bako mochama kweli toisha kogenderera buninjire tugusaba okwabera asomugano yobeire gokogenda sembeo kurende asobwango igo mwanchu muligeri nigo tutagete kurachaka no roboti kurwa se county ya Nyamira asumulikito Steven Nyarikembude agotumanye ekegendete kurwa se county alieta ngoro kwa George Nyakundi omunyagetumbe omwanyagetingerite council lehere igo tuacha buna chinsage chionsi chia gusigo ikaransaga kugambera amangana atatu obotene nkubweito toroje bwasirire ekera abana baito bagusira bwasirire obotene nkubweito no nabana baito esiro yakabere yobugambi bweito kero omongina omogokoye noli no mwana oya bichoke omogaka igagusanera omwana oya naki yagenda nagosaleire wasi abantu na wasi ng'ombe are omuntu ekerango gukonyoma omurago gukonyoma igango siganerwa kasiganirwa abamura bamenya kwenda oboko baebwero ngori nabasika bari bababwate chinyimba babaire nyumba babaire ngori basiba bamenya nga banchanire bagaka babaire gisokoro bairania ira abana bake bari emyaka emeke bakubangainireri banya ko babitamtamu na mandasi abanyoriria abana gitoje kubaruka nabango bakoba tokwana nabagaka baito bari bakole bintu binebye bitutukanu tobatio kele babila tobate mbagwena tiko baba Gusii ande ntonyorete nge constitution yego tebanga affiliation act nelio mwana wako yo bando yone oborito omana gotigera gochiario yo no tugutukurwe sukuru yo kendere ebinte bitikato kana kabisa asa Marieta nkoro kwa Silvia Kemuntu oyora temonde ubone mbu machoge ngokwanira abana baita bake ababarukiru ebirentane naande ebimeri na Marieta ngabu nayo atabwati ng'enjo bono ngoteba omwana n'omwana chiombe na chiabantu ekera omugusi agoteba ng'a wasia ng'ombe wasia monto igemineti ng'a
ekera abana bakwanirwa abanyaroka oyine yaro obwata omoko reta chiombe omomuronyomera ase igo chinga muna bono igekera amakweri abeire igekonyarekana aba amebere yamenya chimocheria amatuka amange ase eng'encho ng'asi amebere yakoeni gutakoreti tayo abantu abange bagoikigwa bairani mochari ntomanyeti gosirero mochari nero chimbera igo tokogikeria egento eki buna mwanyagetinge lakini rero ngakijibwa akire igandoche ng'a siasa eye yabeire iyo omonto niwe nsi agwesoka tari koborio onde bwensi ng'a siasa agochigokora magambi tari korigigwa ase amatanga magambi tari korigigwa ase abantu basirete obogambi bokorigigwa ase encherere ng'ora ntwabatebe tirimo naende mwanyagetinge eye tokabatebe nchuamo mwaramanire tobasonsore erinde amang'ana abe boronge mogateba bagakabwa enchara babanyarire mabono tokabatebi ng'a motugutegu ekio ne kiombe kia mugusi heritage chomwanchu muliru na kwa iguri gia kwanire tiatogenda busie kiombe kia usawa agenda nigo gia sokiro korokia buna abana bari ase chiskuru chia junior secondary nigo babwato muchando bwo gosoma na gokora umubaro gw'ichinamba nonya nabo nigo batebira umubaro bwaborokigwa bagendete kogenda ase skuru nigo oro bwokogoke mono nigo kiombe kio kia ruro roboti rwaye kira chiskuru chire ange koigora ase ntunde ya gatatu y'omwaka uyu. With paint today is not entirely gloomy. There are positives on enrollment that I need to point out. But a percentage of our children are not learning, though we would want all our children to go to school. And those are challenges to us and to all stakeholders in the sector to start to put weight on foundational learning. We've also seen that we have an issue with the boys, the gender specifically, them not achieving the competency. What does that tell us? As much as yes, we are all fighting for this cluster, so are we really solving the education injustices that actually persist in our education system? Mwanchu muligeli aine yechisemya abanyanyimbo nigo bachakiri obotuki bamakweli ayu akagere ko bayoboiti asomusacha bw'emyaka 34 atokaga sungeti asomote bw'eliembe no mwancho egotokaga kwirite inse yomote ase chinsemo chiambere South County ya Embu keroli nigo bakwanire chinga kiechyo kero abana inchi banyareko bakuru bengelyo. Hata jana jioni alikuwa huko nyumbani na wakaongea na nyanyake, lakini hakumwambia kitu chochote kama hii. Sasa hii ni mshangao tu, tumesikia tukipigiwa simu jamaa amenyonga na bibi yake kuja tukakuta ameaga dunia wote wawili. Jana walishinda pamoja, wakaendea simu na ile pamoja, wakaja Njikasa pamoja, wakaelekeza tu pamoja, wakiwa wanapendana pamoja mpaka maraso yao pale nyumbani. Sasa pale tuwezi kushuhudia tu wakiingia kwenye bao waliendea namna gani, lakini tumekuta viatu zao pale pamoja, halafu mili yao ndio iko hapa hivi. Hiyo ni janga lenye limetuguza sisi kama wenye familia, na tunaomba vijana, tafadhali mtu akifika mwisho, afadhali ujiongee ama utafute usaidizi kwa mtu mwingine kuliko kujitia kitanzi ama kuua mwenzako, sababu sisi wazazi tuna shida mingi. Sana sana huyo mzazi wa huyo msichana itakuwa janga kubwa sana, sababu ni msichana, alikuwa msichana mdogo na alikuwa na umri mdogo. Mwanchu buligereli koiguri roboti urugo ichania mono siasa togoso abono abarayi ba alternative government ba mochorire muna chiebino mukoro wekegambiro keigoro David Maraga kobo munyakirugo wogo chiakora enkwana igati y'abakenya erengeti ekoligereli amariga niyo bochori obonne obuli bosio umujumbe Karoli Omondi ni garache koba omokonyoye. William Ruto and his militia are an existential threat to our democracy. But the Kenyan people are not powerless. We are calling on people of goodwill to join us in forming a People's Forum for Electoral Preparedness that will be coordinated by the former Chief Justice, Honorable David Maraga, former Attorney General, Honorable Justin Muturi, and Honorable Karoli Omondi on the 9th of October 2026. I repeat, the three will be coordinating a People's Forum
which has been scheduled for the 9th of October this year. The future of Kenya will not be determined by militias or fear. It will be determined by the sovereign will of the people. God bless Kenya. Chumulili tigatogende busyo abarayikuru orogongo rwa Mount Kenya obagosire serikali enene nigo bono bakwanira burito bure asaba menye ba Mount Kenya wanchuru gochora nako orolekana gukora siasa ya demokrasia bakoragwa no mujumbe bwensemo yebunge ya Thika Omospati Alisinganga no mujumbe ujuja George Koimburi nigo bakwanira siasa ya Rigathi Gachagua eyubatebire nigere korolekana gutya demokrasia inse asensemeju. Gari yeye inamfaa. Ukisikia hii chama ya UDA ndio inakufaa, kama Simba unakaa kwa UDA. Mwingine akisikia chama yake ndio inafaa unakaa hivyo. Lakini kusie watu wanatuambia ya kwamba ati ukiingia hii ukikataa kuingia chama yao watatoa chini ya kitanda. Aje sasa. Na Multiparty iliingia Kenya. Multiparty ni kusema nini? Iliingia ikasema chagua uchaguzi uamuzi ni wa mwenye ambao wanataka kuchaguliwa na wale ambao wanataka kumchagua. Kwa hivyo usiambie mwananchi asikuje kuchagua so and so. Hatuna ukosefu wa vyama. Tuko na ukosefu wa uongozi hapa kwa Wakikuyu. Kwa sababu gani? Yule kiongozi ambao tulikuwa na yeye Uhuru Kenyatta wakati alitoka kwa kiti na alikuwa amepewa uongozi na kina Meshoki, hakupatia Mkikuyu yoyote aongoze mlima. Sasa kila mtu, kila mwanaume akisimama leo anaenda kwa kichaka kama Rigathi, kama Mwangi wa Iria, kama Justin Muturi, wanaenda wanajifanya kiongozi wa Wakikuyu bila kupewa uongozi na mwenye akonayo sahihi. Wakati tunapoenda kwa uchaguzi, tuhakikishe ya kwamba tumechagua viongozi ambao watawafanyia kazi. Vyama hakuna pahali zinapeleka mtu, vyama hakuna maendeleo italeta kwa ground. Ile kitu ya muhimu zaidi ni viongozi ambao mtawachagua, mchague viongozi ambao Mchumuligirili tokorwa Mount Kenya muwaziri w'wizara y'echinse Chesco Wycliffe Musalia Mudavadi bono nigatebira machika kora obwo amategati y'echinse nigagwanchera chinse chibune ya Kenya konyarakoba chikurwa bokonyi gochia bwenchera gochia se chinse chiria chisiekere korwa ase chinyanja amonorogongo rwa Afrika. Musalia yachire omurayi bwense ya Buganda Yoweri Kaguta Museveni asama tukabwa kwanere igoro yense ya Buganda konyora egeita kiaye ase nyanja ya Hindi. We have 16 landlocked countries in Africa. The ones that are largely dependent on Kenya are South Sudan, Uganda, Burundi, Rwanda, Southern Ethiopia, so just say Ethiopia, and Eastern DRC. Whether we like it or not, Kenya is their route for inbound cargo and outbound cargo. Kenya cannot become an obstacle because under international conventions, we have an obligation to facilitate all the landlocked countries. Rwa ase county ya Kisii okoboli wanigo kwarure gochia sabara ibale ase birogo naboigo bali abakoligia oborai banyare koba bakobeka siasa yomulembe chingaki echi chia siasa aya nigaberega okwanwa kurwa ase nsemo yebunge ya borabucha ya ensemo yebunge ya bumachoge borabu na mono kurwa se wodi ya bombaba akera abarai bekanisa bayigikerie ebikorwa byabarai bakobeka chiburaburu chingaki bakoralia siasa na kuboli abarai yabo gutumeka gutiga gutumeka abasayi bobe asemesangerekano yabo bono yarigiri korrekana nga kiro muntu nababu atobotobu nanda koligi muno muntu bwatenda mwamu okoramana eliomana. In fact endorayo chagosaba abarai baito korugorogo chance obora inya sawo korwa una abarai tu asetiri the battleground. Opposition, ebe alternative opposition, ebe linda mwananchi na abale government. Tigato tige chisegi
totwara omorembe. Ningependa kujulisha serikali kuwa tuache kutumia vijana wetu vibaya kwa ajili ya kisiasa, na hapo ndipo tunapoteza vijana wengi katika kisiasa. Katika serikali yetu ya Kenya kuu na ya county pia tungependa kuwaambia kuwa tuache kutumia vijana vibaya kwa kisiasa ili tuweze kujinufaisha sisi wenyewe kama viongozi. Kwa hivyo kama viongozi tutumie vijana wetu vizuri na waweze kupata maarifa na hekima ili waweze kujiendelesha katika maisha yao. Barabusi barabua ndelio na lia bana ababo baranyore bakoigole sukuru enga ewikie gocha batoke na babo bakwanda gisukuru tari goryoka batwara marembe asomo paka baibwana barabusi barabua kero monto anyore nibo yayere esmasai. Serikali tubate bono batwari obokongwa bonene mono ino muyangite mukagete ne round muna mwanya ko omwaka kibesa kumbe mwaka kete kibesa oko mwaka muna kingo ko chikurute bituma botaje borai moko ryo borai nyasa okorwa anya kwa gatera ko ya nole kero geke no ya nego ya nyasa lakini ayo yene tena no bwa ki milioni mwanya ko mwaka terase la no gosera tukale kwa wate mangana gosera tere tuba abachuma banko yebirogo watu wankwaba mangwa kitura bosa lakini bwana mwayankire lakini tutangwa nyinyi yote kama nyono yo bali baigete na nankore na mole koira na mole nindu tobwata machimu na tokubairanya unatoka chora bajia ngo tobwata tegeze ko kwa babolbu abantu kibesa tokole kende jonsi tuchandegete tukumeche stoka makocha na hadi kisakichinde cha tokile bomanyi ekini twaona taliri ya mbwani ni mawingo ikebintu kiseje cyaba tumenye no mulembe Wanchumuligereria kuikiraga abuni gotwikira mwelio kurende nindo chekera au mugakuya gatebanga na intutubwa tukubwabwo gochora kyumbe gya Tiffany go gyatebire 30 neye masemi y'abakenya nigo bagendete gwetera chingaki chinkongu cyobogima unite 1% nchenguru ku Innocent Onyango chigo ika 10 kumanyibure asobwa garenga ninge kyombekyo kyaberege gukwanira. Eje Nensoko TV Uboroso